Nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye hari abari kutwumvira mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi hari n'abandi bakunze kwitwereka cyane ko baba badukurikiranye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku muyoboro wa YouTube. Reka rero mbahe ikaze ari nako mbabwira ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace kitwa Fizi twirwanaho ikaba yivuganye ba Generali Gakobanya na Jimmy ndetse n'uwitwa Major Kangore nk'uko amakuru bivuga. Mirwano imaze iminsi ihuje umutwe wa twirwanaho ndetse n'ingabo za Congo FARDC, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'abarundi muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi ya Fizi yiciwemo abantu bakomeye cyane mu ihuriro rya Kinshasa barimo abageneral ndetse na Major bivugwa ko bari barazengereje abanyamurenge. Muri mirwano ikaze yatangiye mu ntangiriro z'icyumweru hagati y'umutwa MLDP wirwaneho n'ihuriro rya leta ya Kinshasa mu misozi miremire ya Mwenga umurenge wa Itombwe mu gice cya Fizi. Twirwaneho rero yafashe uduce twinshi turimo Hongezi, Tuwetuwe, Mutunda, Rwicankuku, Biraro mbiri ndetse na Mikenge. Nkuko twabagejeho kandi mu nkuru yacu yabanjirije iyi ngiyi, amakuru avuga ko ingabo z'ihuriro rya guverinoma ya Kinshasa zavuye mu birindiro zari zirimo nyuma y'uko twirwanaho ifashe ibice byari bisanzwe bikomeye cyane biri mu maboko ya FARDC n'ingabo z'u Burundi birimo Rwicankuku ndetse Bicumbi na Murunde. Muri iyo mirwano rero amakuru agera kuri Bwiza avuga ko hiciwe abasirikare bakuru ku ruhande rushyigikiye guverinoma barimo General Gakobanya n'Umuzarendo witwa Jimmy ndetse wari umwungirije ndetse na Major Kangore. Uyu mu General Gakobanya azwiho kuba rero yaragiye agira uruhare mu gusenya Minembwe mbere y'uko General Makanika apfa, aho yagiye rero agaragara mu bikorwa byo gutwika, gusenya no kunyaga inka abafatanyije n'ingabo z'Abazarendo. Urupfu rwe rw'uyu wari uwungirije Jimmy ngo ruca intege bagenzi be bakoranaga bya hafi barimo n'izo ngabo z'abarundi kuko ari we muntu wari uzi ibyo bice neza kandi niwe wigaragazaga cyane mu bice byavuzwe haruguru bya Rwicankuku, Biraro mbiri ndetse na Poiseho nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Tukiri kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ko n'ubundi ku makuru ye cyane ari kwirwaneho biravuga ko yakubise hababaza igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC bata ibirindiro bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye mu birindiro byazo bikomeye bya Poiseho zerekeza mu bice bya Kanguri muri sekiteri ya Mutambara nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Mirwano ikaze yabaye ku wa kane tariki ya 6 Ugushyingo kuva ku munsi w'ejo hashize. Amakuru avuga ko izi ngabo zavuye muri birindiro nyuma y'uko twirwaneho ifashe ibice byari bisanzwe bikomeye biri mu maboko ya FARDC n'ingabo z'u Burundi birimo Rwicankuku, Bicumbi na Murunde. Avuga kandi ko igitero uriya mutwe wagabye mu masaha y'umugoroba wagifatiyemo imbunda ziremereye, amasasu menshi ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara byari biri mu maboko y'ingabo za leta. Abasirikare benshi barimo abo ku ruhande rwa FARDC n'abo Burundi baguye muri iyo mirwano, abandi bagahita rero bava mu birindiro mu buryo bwihuse cyane. Poiseho izi ngabo zavuyemo byari bimwe mu birindiro bikomeye cyane bya gisirikare bibarirwa muri 70 ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse na FDLR bafite mu misozi ya Murenge. Kuva imirwano yatangira kandi mu ntangiriro z'icyumweru MRDP twirwaneho imaze kwigarurira uduce twinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse amakuru aturuka muri uyu mutwe avuga ko abarwanyi bawo bagomba gukomeza kurasa ingabo z'u Burundi kugeza zisubiye mu gihugu cyazo. Nyuma yo gushinja izi ngabo kuba zimaze igihe zikorera ibikorwa by'ubunyamaswa abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, aho zivuga ko zagize kurwanya umutware Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega cyangwa se ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kandi tukiri muri Kongo ndabagira ko umwe mu nyeshyamba z'Abazarendo uzwi cyane witwa Colonel Dunia Ntamugabo umwe wakoreraga inyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi kuri wa kane yishyuze amaboko ya FC 23 azanye n'ibikoresho byinshi by'intambara muri teritwari. Kandi abantu 5 barapfuye abandi 5 barakomereka bikabije mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu ijoro ryo kwa gatatu rikira kwa kane tariki ya 7 Ugushyingo 2025 mu mudugudu wa Katsiru sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Nk'uko rero amakuru agera kuri Kivu Morning Post abitangaza ngo iki gitero cyagabwe n'itsinda ry'amabandi yitwaje intwaro bakekwaho rero kuba bafitanye isano n'inyeshyamba z'Abazarendo bibasiye abaturage bakoresheje imbunda.
abahohotewe barimo umugore umwe n'abagabo bane, mu gihe bakomeretse barimo abana babiri, umugore umwe ndetse n'abagabo bagera kuri babiri nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duce Vienne mu Busuwisi turi amakuru ahavuga aravuga ko hafashwe ububiko bw'intwaro bikekwa ko ari iza Hamas zendaga gukoreshwa mu iterabwoba. Ububiko bw'intwaro bikekwa ko zari zigenewe mu bikorwa byo mu mahanga bitazwi bifitanye isano na Hamas bwavumbuwe mu ivarisi mu bubiko bwakodeshejwe i Vienne, kandi harimo imbunda 5 na magazine 10. Kuri wa kane guverinoma yatangaje ko ibiro by'ubutasi bw'imbere mu gihugu bya Autrichia byavumbuye ububiko bw'intwaro i Vienne bikekwa ko bufitanye isano n'umutwe wa Hamas wo muri Palestine, kugira ngo rero zakoreshwe mu bitero by'iterabwoba bishoboka mu Burayi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko umuturage w'umwongereza w'imyaka 39 utaramenyekana akekwaho kuba afitanye isano rya bugufi n'ubwo bubiko bw'intwaro yatawe muri yombi afatiwe i Londres kuwa mbere. Yongeye iti dukurikije uko iperereza rimeze ubu, inzego za Israel cyangwa se abayahudi mu Burayi bishobora kuba arizo zigenderewe n'ibi bitero. Ububiko bw'intwaro n'abakekwa byavumbuye mu iperereza ryakozwe ku rwego mpuzamahanga n'ubuyobozi bw'igihugu gishinzwe umutekano ndetse n'ubutasi ku mutwe w'iterabwoba ku rwego rw'isi ufitanye isano na Hamas. Mu iperereza ryakozwe nk'uko inkuru dukesha Euronews bivuga, Minisiteri yavuze ko urwego rw'ubutasi rwagize amakenga ku kuba umutwe warazanye intwaro muri Autrichia kugira ngo zakoreshwe mu bitero by'iterabwoba bishoboka mu Burayi. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cya Autrichia witwa Gerhard Karner yagize ati iki kibazo cyongeye kandi kwerekana ko ubuyobozi bushinzwe umutekano n'ubutasi bwa leta bufite umuyoboro mpuzamahanga mwiza kandi ko bufata ingamba zihamye zo kurwanya ubezanguni bwose. Yakomeje agira ati inshingano zirasobanutse kutihanganirana na gato abaterabwoba. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyaha byo mu gihugu mu Bwongereza cyemeje kuwa kane ko ukekwaho icyaha afatiwe Londres rwagati n'abapolisi b'inzobere bo mu ishami ry'igihugu rishinzwe kohereza abanyabyaha mu bihugu baturutsemo afunzwe by'agateganyo kugeza ubwo azongera kwitaba urukiko rw'ibanze rwa Westminster ku wa mbere utaha, nk'uko amakuru yakomeze kugenda abishimangira. Mbashimire bifurize gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho.